Tuh itu. Mandi. Maunya mandi dulu. Mandi di lapis. Apa di dia mandi dia? Tuh, di lambung rumah saya. Oh, Sini kesan saya mandi orai. mau di dia mah? Masuk gante mandi. Oh, itu takut. Pengen gancang tuh. Mandi orai. Ah, cuma besok. Hos. Yang penting mah di airan aja biar nggak kaku ya. Mengapa hatiku berdebar-debar, seakan-akan kurayu untuk melepaskan kepergian kasih.